Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Kaseng riulum ka United Democratic Party UDP kala palat kertengi ki kertong banyakun MDC syaka yang darbar thauan ka ki HADC men kasni tho ding hayeng seng. Ya katai kathup kerteng baningkong jungki kertong ki ban aireng ha ka Election Autonomous District Council ADC ka rilum khasi bat jantia ka banong ha usnem banwan lapna ha ka General Council jong ka UDP ka balong hapo ka office trekam ka party. Ki kertong khan riungut ki de ki ban aireng syaka yung darbar thauan ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC. But shipongut syaka yung darbar thauan ka Jantia Hills Autonomous District Council JHADC. Ha ki HADC na ka khandringut ki kertong sangut ki de ki MDC bamenta kentup yu Chief Executive Member CEM Barim ba Titas Tarwal Khan kathup kerteng kalong kumni harum. East Khasi Hills nong thamai Desmond KL Maulong, Laban Mauprem, Mitchell Wankar, Maukhar Penthor Umkra James Ban Basa Yauman, Jayaw Augusta Jirwa, Sora, Titas Tarwal Khan, Sheila Bari Kupar Sundram, Mauplang Dingye, Matthew Beyonsta Korba, Riboy District, Umroy, Napi Tista Marwin, Mauhati James Silyang, Umsning ADG Kharbani, Nongpo Balajit Rani, Southwest Khasi Hills Langren, Pius Marwin, Mau Kerwat Jeslan, Roy Nongsi, West Khasi Hills, Maushin Road, Strandly, Rongrin, East and West Khasi Hills, Mairang Nongklau, Equator Nongrang, Paryong, Mount Harashan, Jamborwar, ha JHADC, ki kertong ki baga UDP kalapan na hagathum, baningkong kentup ki MDC bamenta kilong, East Jantia Hills, Muthlong, Sokenpor, Lomris, Lingdo, Batau Lakadong, Join Riwal Pertu, Tuber Wapung, Shnong Laski Rimbai, Rimbai Klirian Finelines Bare, Sutnga Narwan, Rollin Sandkhar, West Jantia Hills, Shiliang Mentang, Eliza Sidakhar, Mukayao, Winning Castard Sungo, Saphai Fernando Sumer, Barato Mukro Ryusten, Jowainot Marki Muli. Nakuha ang hotspot di Desmond KL Maulong, balikun nanti na North Mai Constituency. Ini youth leaders Kilongi. Nakuha ang hotspot nata saya Pak James Ban Basayaman, na Maukhar Penthorukra, Pak James Man Basayaman Group, Lajulong Teng to MDC, agak Khasi Hills Autonomous District Council. Dengan Fortune Makro, Sawai Sama, Nongyam, Jong, Sengharang KSU, Ba Augusta Jirwa, nanti dengan 19 Jaya Constituency. Konbro benda saya sama balik Kupar Sendram nak sampai Sheila Constituency. Balik Kupar Sendram di pun memilih Dr. Balroy. Kon benda saya Matthew Beyonsta Kurba MLA nanti Mauplang menekun dengan election dan Mauplang Dinglet Constituency. Konbro Syakmat Iba Equator Nongrang ex-MDC menekun Nagamaihan Nongklau Constituency. Konbro Egapor Iba ma Joint Rebel Puntu nakaap hundai batau lakadong. Joint Rebel Puntu nakaap hundai batau lakadong. Namta Sima Rolling Sun Dekar
Rolling Khar naka-apsal sa Narwan constituency. Nangkarang sa sama elector si Dekhar nakapway sila ang bantang. Nagtabang takot sa Fernando Sumer nakakapay sa pay. Fernando Sumer nakakapay sa pay. Fadro Syakma Ima Rio Sen nakakapay Barato Mukro. Rio Sen Biusin. Nakapro kayo po Imam Abdi Mule nakakapra Jawai North belalong ex-FDC Ekipol Belaleno. Nariboy District Ikan iwe sama Tentei Roy Constituency Napi Shisha Roy Nakasar Roy Constituency Namtamon Rakot Syakmat Iba James Suliam ex-FDC Nakalani Mawati Constituency Iba James Suliam Mawati Constituency Fadro Leopold Iba ABG Kharbani Iba Nekoni election nakasaw on state constituency Iba ABG Kharbani nakasaw on state constituency Fadro Leopold Jesam Roy Nungsit Iba Nekoni election nakahapusan Mawar constituency Pak Jesam Roy Nungsit. Nang dapat dengan Saiway, Pak Srandi Rongrin, ini Nakamau Constituency. Jadi ini dilongki na konstruksi konkretnie do lokasi setelah sosok berjaya sebagai konsul. Ibaratnya Long Pino Island bagi ikut yang ada election DC dari parti UDP. Di mau kawai ba sisi legit in kelas umum. Nama ia dia keren, ia dia cil. Gabi tay, iki barok. Barangkali juga pakar parti barok. Nyai di pok duyan, jadi. Bar nasul, bar nunong bangi abdomen. Yang resort wanuna yang kubur roba. Jadi, yang kesam topi, yang kesam topi, pada parti ujuk rokok. Na Smith Dalawai kepada Tibarok Subhanallah ini sedang di hidup berkembang di buat partners all the party tadi didikan dia but suara ini sendur pada ini pun yang ada Nagayang Dunin State Party inaay ng isang beberapa terparu yang elected member ibadah MLA MDC dari wilayah lain dari MLA di pemilihan election in long Pinoyra bagi election hak beli pada election DC
But we live until sing. Namang niradon kali MBC also. Dino somanong pa kajisneng manungko mayo tama awal katunda. Na admin di matupi ko. Padai naman kajisneng awal katunda. Kanidi dungi usnala yo itu. Dan leto idan ko ni nopi ko asat apa konsulsi day dungi dan leto ko belum kung yang diaksin di agawali lagi kan di belum agak konsulsi awalnya dia kata belum kenal nagitaw per ngila ang koy sa katong nama ibang ihap dia itu kita le om na konsulsi itu ndai siya bagi kandidat itu demokrasi ini siapa inyo yang itu berbuat di sisi salah kita buat nagandui ko pati kita ko kami ba kino kasama ang hindi na lusin boleh kami ito stop pag yung ito so soal kami yo